Perlok ke India Berdansa Son 4 hakani ketiyo baladep hanin kesngi kaladep pembena yakin rungut ki finalis ki jongka. Kin rungut ki kontesten ki ba yorung caka finalis jong ki India Berdansa Son 4 kita ada Unepo, Akina, Aditya, Nakshon, Steve, Badhois ke Sheri. Mentak video ngini page ya ke voting result jong kini kin rungut ki kontesten ki ba yorung caka final. Ngini page meno ba yok buntam ka wot meno ba yok ritam ka wot. Bad Steve jerwa uyok kano wot Unepo uyok kano wot. Di perlok berok mentang ini pai caka voting result jong kini kin rungut ki kontesten ki bal yorung caka final jong ke India Berdansa Son 4. Ubu yok ritam ka wot hakane ke dieu de Aditya. Ngamtip balai ke India Berdansa Son 4 kala pedrung yu Aditya caka final. Hawat ke jing chat ke jong Aditya kalong ka bitanat ba do kata-kata amdon bala pan chat kum bachat Aditya. Ndai habu pai pat na liang ka wot Aditya udai ubarit wot tam namar ba udang wan tang artiyo. Ngantip na kay gadaw ki judges kila ailad yu bandrung sa final. Hakane kitiyo uyo tang khatay persen ka wot. Ubawan pa ka nabar ka basan de uhas ka Sheri. Uhas ka Sheri ru hakane kitiyo ula chelit na kajing sa eliminate. Namal ka banangkong ka India Berdansa Son 4 kalaray ban chimtang sangut ki kontesten ban poy sa ka final. Kumta na pedeng kini ka sangut uhas umdon ka kerting. Hendoi haden nang ta ka India Berdansa kala plan biang ban chim hadu ndungut ki kontesten bandrung sa ka final. Kumta uhas ru uyok bandung sa final par hakane kitiyo uyok khatar persen ka won. Kabawan pada kanambar ke basau de Akina. Akina ru hakane kitiyo baladap hakane ki episode baladap kala ay ki best performance ku jangka kamju flop datang ka we kitiyo ru. De nakane ka daw baka Akina kala sa silak hak top 2 jangka finalis jangka India Berdansa. Bar Akina ka yok 100% ka won hakane ki Ubawan pada kanambar ke balai de Nakshon. Nakshon ru hakane kitiyo ula ay ke best performance ku jang ubat uliyo ru hado 4% ka wot hakane kitiyo. Kene gede kesen ke banangkong yo Nakshon ban yo hado 4% ka wot. De na kadaw ka we ke kenthe ke bakarteng Manisha Rani namar bakane ka karpat ya ki fan ki jongka ba kin wot yo Nakshon. Namar kane ka bun hagi follower ke jongka. Mentang ini page pad meno babanah ka nambar ka baar Steve ne Unepo. Kini arngut ki yakai ba ka jing yewot. Hamanla kitiyo ki fan jong Steve jerwa ki laong Steve jerwa batang wot ki fan jong Unepo ki ong Unepo batang wot. Bawan para ka nambar baar de Unepo. Unepo ru hakne ki episode ki balada baro atli ki episode ai ka best performance ku jong ubat uliyo ru ya ka best performance. Para kini kiyo uyo 4% ka wot. Bawan pada ka nambar ka banakong de uftu jerwa handre ka jingle jong India Berdansa Son 4 uftu jerwa hanin kemet kamlong ka bade. Namara ka por ka baka silek ya ki top 4 finalis jong ka uftu jerwa kam silek ya uftu jerwa. Namar baka kwa ya ka TRP ban baktiu ya ka ni ka channel ka jong ka kumta kalbo ya uftu jerwa ka top 5. Kumta uftu jerwa ka ni kitiyo uyo 4% ka wot. Muulong o highest wot ka ni kitiyo. Tena pedeng kini kin rungut ki kontesten yano ba pin kwa ban job yak India Berdansa Son 4. Kito ke kwa ban page ya full episode yang ba page po comment box la don ka we ka link banga share nyon hang ta pin yo ban page.